Musesia na udhocha ingi tuminie kilungu kila kitialite ndini wa kilungu kitu cha Uiiti muthenyani wa umudhilikana kana tuene na Kusungia Makulyo maku na daktari osilela vala nawe tayulua kanza ya mina kuvika stage 4. Daktari ende. Asante. Kanza ya cervix ila tirunacha kana isia wana kweka pap smear akange onde alama ka utwana metwa stage 4 nundu kanza ya cervix iwo na adwengi moka hospitali ila mambe ya kuitha na mawonanyo kada tukita kwa kisungu signs and symptoms na wonanyo wa kanza ya cervix uka kanza za ndiye muno na icho kutimi edwa mundu ni mundu mukana mundu mukamwima no soka za make sure na kila 2 weeks 2 years kila miaka ile itina wa kila miaka ile ni weka pap smear nekana kasiwa zo wande yata notona kwekwa ata nundu cancer of the cervix wa mina kwekwa pap smear tumana na kwe kundu kumwe maende nesa muno in the central weza kwethia akaingi no ni akaingi mayuka stage 2 lakini muno ndeni wakamba kwito tuka stage 4 na hicho kitu mwezethia kila na pap smear ndo kwekwa kila pandu ponde ndeni wa ukamba kwito ndo ni Kitui county Makueni county Machakos county no kwekwa kila pandu kila kitha kithina ni ku report pap smear ndo ti kila mundu katata report na pe kithimo kila kitu vya vili examination, which is also good. It does not do much, but it's better. Nondo with ila nurse wa mbilia your cervix no mana kana be wimbu kana pa wimbu. Na wena cancer wa mina kusiwa cervix with the nurse ndo kumana. Ko kila pandu ponde ndeno wakamba kwito na ndeno alama kala ndeno mbasa na alama me outside the 3 counties. Paper do say wa cancer of the cervix nowadays. Na hiyo kitu sio kasedia ni wasiwa nondo ila mundu waka stage 4 na adwengi ni kulikana andwala nimenite kuona ndino wa mako nonata andwenge mana cancer of the cervix on the stage 4 na aingi moka ukazethia ni woka na kwa tete na weta kana twanambia kumuita timongala ndakame niki ndo cancer ni yukai ka ndakame cancer of the cervix ni ndakame ndo mwene na mundu ese ni wala weight kana wito wete ni wala muno na kuzia mundu zu dena weight kana kilograms yake ni 48 kana 38 na mundu zu dena ndakame kiza kuita mundu zu kuza kuombea kumuita nuko hapa kupe zumaile udanambia ndo lazima mongala ndakame lazima umekishoka ni wangala weight na yuki ndo kila kiyo ndakame yake nacho ko weze wetha bele na mwingi muno na chikutumi wa mina kwa kana wena cancer la cervix kana cancer sionde nusio kate ukoze type na mituke muno na ndo ingi wizagitha ni mangu ni simo ando ngemonga mambona ana mwe na cancer of the cervix in fact ndime neka umakasama na ukewa wena cancer of the cervix na athia kalamusi na the only thing about cancer ila tu wata matuku mengi zichalia kwa mundu pai are nondo do kwalwa pai kidukwiwa we wande ndesa ndo tabeka ndo kwalwa mutwe we wande nesa na that ibinda we nenga tumeneka tumneta lag period that's period between ni wanengwa diagnosis na ni wambe ya kuitwa that puni pope thana thina mwingi muno nunda ndonge mekala mitha ndatu mwaka umwe miyele wambia eduka ni wambia na mwecho kutimini na chakana anwenge mwaka mesele ko cancer of the cervix kwa woni wakwa miaka 30 tiele ku the cancer of the cervix in Kenya at all nundu njokutimi twilitwa tunini kana kala nini no sio makambia kwa pap smear tene na makambio mana kwa pap smear tene nikana maikaselewe nundu wa kwa pap smear that cancer of the cervix ukaza kuketina na kwatie na opinia muno pra bekulo gwenda usungie daktari ubona daktari ni nathina wa nondo na mebinyia yuma thakame ima imwe rebisa na kuniwe 2019 yakana ti cancer but by you binduku daktari ndo nyakwekata right pe ando ingi muno bendo ana thinosu na nosio itawa expression za kesa ni tobini anondo ito kwenda kukama leia na in fact wa mina kwisi nondo ita ma self breast examination wa binia westa pai na wimbu nosio ka express kana pa nondo ni mudia wa nondo the nipple kana ni kumia discharge tumeta nipple discharge
anga na muno of course we uyonja kana we muito ndwaile kwe kunondo ila upinande kumalia that's normal lakini muno alama meta ku express nondo nala mate mundi muito na nde kuonja na ankainge wa minopinia nondo in the nipo ne buma kinu cheu buma kinu cheu ange pakuma kinu kama kwa dia ange pakuma ndakame ila pe kuma kenu chao kana clear very clear kana pe kuma dia that's a bit better lakini ila pe kuma ndakame muno yodwa cancer na hicho kitumi tutima ndakame kinu choma that ni poticha kila kino wabina choma hicho tutima na matuko maingi ni tuka kwa zida ichuki kuma ni cancer no sometimes cancer tilasima with wimbu pesa cancer imetaita wimbu na wako unapisa usaidha upeke nukionaka lakini usioka di chuche uma bwana kinu cheo kana kibukipa tadia kana chadelo kana ndakame da uma tedi maenda kame tukasija kana na cancer cells and that's very easy na jule kilimo ndi mamuno na peanka ainge medwana tinozu wa kindu kuma ndini wa nondosio na ni tutima agekwithi ni normal ange ukazethia ni cancer na cancer kwata ikwaza tumita ductus kana ducts pe kansele kwata lobules ukazethia peke nukimbu na bela kwata duct ukazethia paladia disla ebo cancer di na jokimi ila mino binia ndakamesu yuma indi ya yuma ezokutimi no soka siwa akumana out still lasima then ne wimbu ku embwa penda kama kuma kana kino chonde kikuma saingo se ne kino cheo kikuma very clear na watisha ukiza in that clear thing there is cancer cells na matukwa ngisi kino chike kuma ni infection is not cancer muno edwa ni clear kana embwa kibwana tadija muno elape mandaka mesa bit a concern in most cases it ana cancer kwa ni kwatia musese wasungika na akitha ndendo kuona you know akone akasisene sale cha unondo yase iweti cancer bengo kulite ngulienda kitalini na mwana wina miaka 3 na ni uma kitandani kuma emu nini baka ona umundi ona sukulu no wiyuma ya inaweza kuwa ni nini it's sometimes it is normal na but dependane kamwana kana keletu muno yitho are boys kuma kitandana is tear disease per se na musendele kwa worried about that kuma kitandana that's normal na bana kuma kitandana muno anakeza mundu athi secondary school au kuma kitandana and that's normal lakini it's more of psychological problem not a disease na psychological problem ni a lot of fear kana a lot of anxiety kana a lot of panic sana say they know maisha mo this is as panic kana ku nikatela magwamana ni sino nyingi na that's normal kuku mark is quite normal it's not a big deal na musei ndale kwa I concerned about it very much kila take out get again toilet training ni in fact take to test kana teka ila no apuchakana ilaka ile keka nini ilaka ile kudicho ilaka ile kudikuma na one of the toilet training ya monda ko market ndani kana ni ukakalika kakaenda kuma be wakati kukoma pesa na usaidia sikala muno itaumaite azizi ukoma asio na mumo kukana kun ni usaidia ni matuku maingi ni ke kuma kitandani nundu mumo moka makinga bakakomete na kila kisio ni kanaku no zoka kia ukakalika nansia kakati kuma mbe ukarandi ukoma na wakalilika ni almost like automatic otandoima ando inge mundu aidho kama no ndakuma is a normal behavior lakini duka after knowing na dhikuma na dhikuma ndaumaite niweza kuwa mumo witho na ndukila nikomete ningeze kuma na that is a normal toilet training for children ila tutonda kuthi kuma no ndo mwana la wanda safari ndaasa urana puma musi no zoka ukamba kuma because nekana get na issue on the way that's number yes ni kwatia ai musaisi usi wasongika bongi waite ni aitwa Evelyn kutoka Murang'a nauliza kama kuna sign ya cervical cancer Murang'a in fact pe ando kuma Murang'a masiaza mutongo TV na ni mahati yake kambanesa in fact na kulwe mundu ile okuma Naivasha na
muno cancer of the cervix pai kina mundu etwa kiwa kila kitsaini ya mbe ya cancer of the cervix ni thani wambe ya kuwa wamina kwa mana mundu ume tumeta post coital bleeding no kwa mana mundu ume no yambe ya kuwa normally ndo ile kuwa ilo kwa mana mundu ume lakini kwa mana mundu ume na nuwa that's the first sign sign lengi nembo ape kene kuma na kina muke utemusio itawa foul discharge foul smelling discharge pendo kikuma na kina muke utemusio icho kitimi that discharge nusio kasiwa kila kingi ni ethe wambia reduce weight wambia reduce weight wambia kutha utena ndakame na no lazima usiwe exactly what is happening lakini ku reduce weight na kutha utena ndakame all the cancers can cause that na kila kingi ni ethwa mundu mukane wa kie kwitha na periods na no wambia kwitha na spotting periods ya dalile no apike menopause na wambia kwitha na spotting na muno ikwata kala me aba 50 years 60 years 70 years na mundu muka yambia kwa twambia kwitha na mwai kila mwai lakini uka ute kila mwai lakini uka the spotting that's another sign because nundu cancer of the cervix ni kitau na kitau chambe ya kuwa mana na kuwa end time ni kwasekana mundu na cancer ya cervix asigwa ukasisia twase mundu kwa pap smear kana mundu asigwa cervix no mundu no asisia na metho akona kitau exactly in fact they to me kila pandu bonde in Kenya that is pensary whether they nurse as is the cervix by looking at it that's adequate looking at it nundu ni wana kitau wana pape kitau kana na nundu betha pape kitau na be wimbu muno wimbu na ijo kitumi ilateka vya vili nurse wonde ne kweka in Kenya na ila wamina kuzisa the vya vili oneka ila meka the family planning kana meka the coils kana mekusiwa ma kwa the speculum nimbasia wana muno ala tukwata me cancer stage 1 stage 2 weza witha mundu aendie akikwa either coil kana wake nukingi na nurse ona kinu kimbite na amrifa kusisa mbene ni kuona nundu wina cancer of the cervix in fact the kusisa is adequate the only thing ni kana cervix duisisia no lazima usione nurse kana lazima usione ne daktari yes cervix ile dalili hata cervix ile kudali very smooth no naturally smooth nundu cervix nio mwango wa uterus na hicho na ndipo pesla mwana na ndipo pesla ndaka mwai ku and cervix ni kidu kimbu na betho apena kalima pa katikate nundu ni pesla mwana na pesla klanta ndaka mwai ku na betho ape very smooth na shiny ila pate pasio betho apate smooth no kitha pe rough yes yes na indi nundu tende na kumina ni kwatia Makulyo maingi tu asungia exactly langi tu asungia kilunguni kila kingi ndito ya mudia kwa musiaisa kwa da musia ya mudia kwa musiaisa umundi ni yulu wa pap smear no choka zeda ni kila mundu mukabonde mundu mukabonde ni wa pap smear nendo ndu isi ni chao enda na kure daktari withi wizeda wa pap smear kudu kwingi is ni macharge it's not very expensive ilobi ni kwa charge ila expensive ni 5000 kudu kwingi ni 3000 kwitu to charge 2500 kwa pap smear na kusisia kwa alamenda kumana namba yakwa na kalamenda benda sita yakwa kwa masita wa Dr. Geoffrey Mutuma numero from Zambezi Hospital in South Sea namba yakwa ni 0722 801 299 noti monza ile na noti imwe ile kenda asante ni mubea naindi musiaisa abo ni watubika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi tukaendea chumwani chukite nyine twa Faith Mackenzie wa Mutunga gikwendea kiwio cha kwela na tiu tongia mubea nundu wa kwendania na itu ni kwendea uima waku wa mwi ula wailite